Muiyuro ya mai ithiĩte na mbere gũthararia mĩhang'o ĩtiganĩte icigo-inĩ nyingĩ cia bũrũri kumana na mbura nene ĩrĩa ĩraura. Kaunti-inĩ ya Busia, gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Budalangi, aikari a matũra ma Macheke, Igingo, Mbura na Sibuka magĩthamĩra cukuru-inĩ wa mũthingi wa Igingo thutha wa mai gũthararia nyũmba ciao. Imebidi tujikinge mahali kwa shule, na hii shule hasa iko karibu kufunguliwa. Hata maji imeingia kwa mimea zetu, chakula. Watoto wakapa wanalia njaa. Hata kwenda tu kutafuta chakula pia ni shida. Mimi nika hapa kwa ajili ya mvua. Sasa nimemaliza wiki 2. Mvua ilinyesha nyingi hata ikaingia katika boma langu. Hakuna pahala ambapo naweza kwenda. Aikari nĩ morĩtie thirikari gwetha njĩra cia kũng'ethanĩra na mathĩna ta maya marĩa maumagĩra o hĩndĩ mbura yaura, ta kwenja demu cia gũtega maĩ maya. Serikali ingekubali iweze katujengea hizi damu, hasa zaidi damu ya Namonye na damu ya Busirwa. Alafu tukuwe na damu kubwa pale na Siongo. Hizi damu zaidi za kusaidia kuweza kuharvest haya maji, ili maji haya pia tunaweza kutumia pia kwa irrigation. Na kuo Turkana, taũni-inĩ ya Rũndua, mĩhang'o ya biacara nĩ thararĩte kumana na Muiyuro o ta ĩno. Onjoria makĩũria thirikari ya kaunti kũmathondekera mĩtaro ya gũkua maĩ ma gĩko. Na hii drainage vile imetengenezwa imerudisha maji badala ya kupeleka kwa barabara, imerudisha maji kwa manyumba ya watu. Hii ni mvua ya siku moja. Leo ndio maji imesimama hivi. Itakuwaje kinyesha wiki moja? Sisi sote tena na maji, hata tutafunga mabiashara. Vitu vimeharibika hapa. Aikari a taũni ya Nyamache, kaunti-inĩ ya Kisii, matigĩtwo matarĩ na wĩki tiga kũgerera njĩra cia kũraya thutha wa ndaraca ĩrĩa maratũmagĩra gũkuo nĩ maĩ. Nimekuwa hapa na customer wangu kuosha pikipiki hapa. Pikipiki za customer zangu 2 zilienda tu na maji. Masini yangu yenye naoshanga tu pressure ilienda tu na maji. Commissioner wa kaunti ĩno Tom Anjere akiuga nĩ megũtigĩrĩra nĩ mathondeka ndaraca ĩngĩ ona ihenya ta ũrĩa kwahoteka. There are a lot of landslide. There are issues of drainage, and after we met this morning, we made a number of resolutions that there is Kiribotera Inooro TV, njĩtagwo Ngũnjiri wa Wanjohi.